abatura abantu bagira ngo bamaze robwire buringwa barukugezaho kombeka ishomero rya Karerema Church of Uganda Primary School bitahabwo kugera intasyanche eshikabarema kushikiriza kandi bine bayombekereho bibiri hati biryo mu mberambi shomero ni shomero rukuru munonga rakatanduka nkomoriza 19 soko katanduka nkazankaga nebiri negishahar cheriti turkweyongeraho abana numubarebe mbere yibarumu obwa hatabegen bashomero mbibina bibiri ebyayombekerwa kare rera abandi bashomera hansi y'emiti ahabwo batagira ebirase biro kumara ishitwenda twenda government egereki twatira turukubitwe n'abana bashomera hansi y'ebiti twina abana abamwe tubakushomera aho kujya ngishomera tururuho abamwe bazakibwera abamwe baza biharwe abandi bazarwa murunga hati itwe nk'abazire twino kushoberwa kwango kandi nzitero bururu tweruka twatero bururu bwegese neshonga mpango munonge ruteganisa bata akashomero kitaka kari hansi ya Church of Uganda nga abana kwakwika nko mu cyakabiri aho reba yargaho abo kubata gakweyongerayo nagezeho nakumvishinga abazire bashomusaba bebarumo tame hwire first time ababibariho shangire bona tino oriho no ikintu nakitandika anti nakibagabaga hate hinkurebe nkatandikanye n'abana 18 nyine ho class from baby to P3 abaziro bwa hati nibagira ngo bine nkwatanisa yo kongera habyombeko bwishomereri kandi nabashaba bucyo kwataho uko bahereza mikono ziziruho aro classes ibiri ezibakushomera kandi nabwo permanent kandi hatukabentu enda permanent umunanko umuseri yitwa turukwebasa akano reba kashomero kwituni mwene tishomero mihe katubari ko twabiba kacha school karyaho umutware 5 mu y'abantu 50 tugabana buri mwaka warashinje 5 buri mwaka warashinje 10 urira mu irwaro ryawe urira mu ishomero ryawe urira mu koransi yawe abashirinje omuganda bashomesa okorwa mu district ya Shema borekero butashemererwa ahabwe mbere yibakoramo ebyona bigambirwa nyemwe bazyo muri kiko rwetabirwamo abashomesa okorwa muri Shema House kandi abatandikira hekibina cyo kubagita ekibesere Shema House United Teachers Association ahibahingwize okutandikaho nabikoguze batyo nikwe kujomira bamwe mbebembezi abaruko beta boro abanako n'abakene because teachers make the nation so mwana majangwa bashomesa nabo njimanyi masa ngihanga ryo nanariyo taru kwasa kubaho patarami mukoro y'abashomesa and tu abashomesa bine bako ibyo kubatunga hamwe bine myani abandi bine amaduka abandi bine mashugaza grofa so tokabasa ko beroke tumshomesa mwo abanza shitamahansa yubuze ebigambo biyagambira abashomesa kandi babira boro areke kugenda nabashaba ngo nabenda hakarura abo kuba mworo tayine cyakubasa kwereza mbena kabarekire abo kuba tibina boro tibine mgasho nanda ngo bababinje mbene nkimanisa ngo utarukubenda wakushomesa no mushomesa wakukozere professor no mushomesa niwe nkori yo mushomesa university zone ukazikoramo mbakumanya kunko umuntu kwemera ukajangwa abashomesa na boro really charashemize abashomesa bingi muri Shema House abashomesa aba bahingwize ibintu bibiri ebirimo gukorana mane kandi bashabira abazire okubakwasa rugamboro ahubwo kuba butafire ndyari abana kabature nishomesa abantu kandi batere binyansu nguturya boro hato butafire ndyari wewe bwana none kugira ngo Ugandeji neyitwena amakuru agasha kwa Felix Nduhura na Mike Twachire.